Evo ovako. Svaku večer kad nema mjesečine, ti... Da, sljedeće noći, želim li opet postati čovjek, moram biti na jezeru. Treba malo mjesečine, meni posicao. Bez straha. Odleti do Kraljevića, dovedi ga do jezera. I kad mjesec izađe, pretvoriš se u kraljevnu. I sretni i zaljubljeni. Kako ću ga naći? Ne znaš gdje je? Pa ne znam ni gdje smo mi. On zna gdje je. Pametno! Reci, gospodine Rodbart, otišao bih. Imate li zemljovid ili nešto? Da, zemljovid, to je Zemljovid! ideja. Aha! Krenimo odmah. Imamo zadatak, mi čvrsti smo i jaki. Sigurni u sebe, a nemamo i straha. Oko nas opasnost, Nađu li nas propast? Letima smo uzasi. Bez straha! to je hrabrosti mi imamo. Vjerujte mi, letit nam. Malo sreće uspjećemo. Straha! Visi na zidu, gornja soba. Odeć, pazi, mi uzimamo kartu. Mi? Te, ako nam nećeš pomoći, onda... Plan vam je, znate, ludilo na rate. Bićeš laka meta. Bez straha! Ako to i učinim, možda ne preživim. Može posica. Bez straha! Nedostaje nam sjajni junak zeleni. Nikako, dečki, nema šanse. Smrke. Ma daj, stani, ma prestani! Idemo brzo. Lako je tebi. Jo. Kad trebam brzinu, povedem kornjaču. Istegnuo sam mišić. A poginuću, opasan zadatak i sepava kornjača i aj poginućemo svi. Prvi sam. Mi se ničeg ne bojimo što nas sada ovdje čeka. Mi smo čvrsti i hrabri i uspjet ćemo plan ostvari. Joj. Na vrata! O, žuri, Jean-Bob na krilo, dodajem brzo. Može, idemo! Na mjesta! Sada! Drži! Zabran sam! Hej, Spasio sam te. Pa daj zemljovid! Dođi. O, publika luduje! Bez straha, bez straha, jer mi smo jako spretno zbrojeni naš konj. Daj zemljovid, bez žaljenja. Spasi tebe. Tu je Derekovo kraljevstvo. Kad krećemo? To je miš. Velika životinja. A nije li malo premalo, ha? Da, dok se ne pretvori u ovo. To je životinja koja mijenja oblik. Izgleda bezopasna i tad je prekasno. Misliš da može biti nešto? Moglo bi. Odec, ispričavam se zbog svog ponašanja. Nema veze.
Ne. Taj tjederak je jako važan, a ja mislim samo na sebe. Svatko to čini. Ne otežavaj mi život, Odet, molim te, primi moju ispriku, molim te. Prihvaćam ispriku. Dobro, pusica i pomirimo se. Jean-Paul! Što, kako, što sam rekao, što? Hopa! Pozor, narode! 0 sat. Odet, pripremi se za polijetanje. Dobro. Vi ostali imate zadatke. Svi spremni? Spremni za akciju, gospodine. A ti, Jean-Bob? Jean-Bob? Visosti. Da? Da, spreman sam. Polijetanje! Sretno, ugodan let. I upamti, ako joj se išta dogodi, pićevat ću te i mučiti. Ispeći ti krilca i backe na finom maslacu, a od tvoje sitne žin napraviti juhu.